Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji melanjutkan di surah At-Taubah juz 11 halaman 205 ayat 112. Jadi kepada sahabat semua disimak dan dipahami, kita akan belajar dengan nada pelan-pelan agar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, yang pertama sekali yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi mohon ditonton sampai habis karena kita belajar cuma sebentar, cuma satu halaman saja. Jadi ditonton sampai habis ya. Terima kasih atas perhatian. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamidun al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amirun amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an ulang wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل
قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم إنه بهم رءوف رحيم صدق الله العظيم.